Od sada možete direktno na Huawei App Gallery prodavnici da preuzmete potpuno funkcionalne Google aplikacije, uključujući Google Mape, Google Drive, Gmail, tako dalje. Evo o čemu se radi. U opisu ovog videa imate vremenske oznake pomoću kojih možete da odete do onog dela videa koji vas najviše interesuje. Mi ćemo se dotaći i nekih drugih tema osim samog postupka instalacija Google aplikacija na Huawei P60 Pro telefonu. Huawei neprestano radi na unapređivanju svog ekosistema, bilo da se radi o hardveru ili softveru. Ako bolje pogledamo, Huawei nas je snabdeo vrhunskim pametnim satovima, slušalicama i kao po običaju fantastičnim telefonima. Da bi ugođaj pri korišćenju tih uređaja bio na najvišem nivou, potreban je dobar softver koji će da pokreće te uređaje i poveže ih u jedan pouzdan i jednostavan ekosistem. Sada, u zavisnosti o kojem se tržištu radi, Huawei je primenio neka rešenja u vidu Harmony OS i EMUI operativni sistem. U Aziji je dominantan Harmony OS, a u Evropi EMUI. Oba operativna sistema su bazirana na HMS-u, to je Huawei mobilnim servisima. To u praksi znači da ćete na Huawei telefonima i pojedinim pametnim satovima imati Huawei App Gallery aplikaciju i cloud rešenja za sinhronizaciju podataka. Međutim, HMS i GMS nisu ista stvar i ono gde nastaje problem su Google aplikacije. One ranije nisu nativno mogle da rade na Huawei telefonima. To više nije slučaj. Sada, bez obzira koji Huawei telefon koristite, direktno u Huawei App Gallery prodavnici možete pronaći i instalirati sve aplikacije koje se oslanjaju na Google mobilne servise. Ranije ste to morali da radite pomoću aplikacije trećeg lica kao što je recimo G-Space, ali to je sve išlo izvan App Gallery prodavnice. To se promenilo i mi ćemo vam danas pokazati kako da direktno iz Huawei App Gallery prodavnice instalirate sve aplikacije koje ste navikli inače da koristite, uključujući i one Google aplikacije. Pričat ćemo i o tome na koji način je Huawei to postigao, kako možete da poboljšate obaveštenja, ali i o tome šta još to Huawei App Gallery prodavnica može da ponudi. Kada prvi put pokrenete App Gallery prodavnicu, bit će vam ponuđeno da instalirate najpopularnije i najkorišćenije aplikacije. Tu mogu biti razne igrice, news aplikacije, bankarske aplikacije, aplikacije za gledanje filmova, za prevoz i sl. Ja sam već gomilu aplikacija instalirao, pa je App Gallery prodavnica meni ponudila nešto što smatra da će mi biti korisno i interesantno, a da ja to trenutno nemam na svom telefonu. Ja ću recimo izabrati Movit aplikaciju. Kada se aplikacija instalira, potrebno je da se vratite korak unazad i tako ćete pristupiti početnom ekranu. Hajdemo da vidimo šta mi tu sve imamo. Trenutno smo na aktualnoj stranici i tu možemo primetiti baner sa predlozima za instalaciju određenih aplikacija, kao i neke korisne informacije. Odmah ispod su kategorije Promotion, Gifts, Wishlist i Live Chat. Sam naziv objašnjava čemu koja kategorija služi, a mi ćemo samo ukratko proći one interesantne kategorije. U okviru Gifts kategorije možete pronaći neke poklon aplikacije koje dobijaju samo korisnici Huawei telefona. A ako vam treba podrška vezano za korišćenje App Gallery prodavnice, uvek se možete obratiti zajednici u okviru kategorije Live Chat. Tu imate neke česte diskusije, a pri dnu se nalazi polje preko kojeg možete postaviti pitanje samom botu. Nažalost, podržan jezik je engleski i to je nešto što Huawei treba da unapredi u narednom periodu. Ako se spustimo niz stranicu aktualno, vidjet ćemo da se tu nalaze neke podkategorije poput nove aplikacije, nove igrice i najbolje nedeljne aplikacije. Kasnije se nizaju pojedinačni predlozi. Ako se prebacimo na top stranicu, dobit ćemo najbolje rankirane aplikacije, među kojim su i one koje se oslanjaju na Google mobilne servise. Sve te aplikacije možete instalirati dodirom na jedan taster, a to je instalirati. Dakle, bez dodatnih podešavanja, bez korišćenja aplikacija trećeg lica i bez preuzimanja zasebnih prodavnica koje nude preuzimanje aplikacija, kao što recimo APK Pure. Ova lista će svakako biti drugačija kod vas jer ona prikazuje samo one aplikacije koje se trenutno ne nalaze na vašem telefonu. A ako želite da pogledate koje su to najbolje rangirane igrice, samo se prebacite u taj prikaz dodirom na Game Rankings isečak. I posljednja stranica koju imamo je Trending. Tu imamo različite kategorije i podkategorije koje bi trebalo da organizuju prikaz aplikacija, ali i informacije koje su trenutno u trendu. Ovo je možda i najlakši način da dođete do nekih novih interesantnih aplikacija koje ranije niste imali prilike da probate.
Ok, ovo su stranice koje Huawei App Gallery ima u okviru kategorije Featured. Međutim, to nije sve. Na dnu ekrana se nalaze još 3 kategorije. Naredna je aplikacija. Tu naravno možete pronaći sve dostupne aplikacije. Možete ih pretražiti pomoću kategorija, a možete koristiti panel za pretragu u gornjem desnom uglu ekrana. Ako koristite Huawei pametni sat, onda ćete u okviru aplikacije kategorije pronaći Watch kategoriju gdje imate aplikacije koje su kompatibilne sa vašim pametnim satom. Sljedeća kategorija je igrice i tu, vrlo logično, možete pronaći sve igre koje su dostupne na App Gallery prodavnici. Posljednja kategorija je ja i tu ćete pronaći neke opcije i funkcije za prilagođavanje vašeg Huawei naloga. Tu možete dodati karticu pomoću koje kasnije možete kupovati unutar App Gallery prodavnice. Tu ćete također pronaći listu želja koju ste prethodno kreirali, kao i neke informacije vezano za istoriju kupovina. Istakli bismo to da pri dnu liste imate par korisnih opcija i funkcija. Recimo, čistač memorije vam omogućava da obrišete sve nepotrebne podatke koje se mogu nagomilati prilikom instalacije i korišćenja aplikacije. Također, ažuriranje svih aplikacija možete obaviti pomoću proveri ažuriranje opcije, tako da ćete vrlo lako doći do najnovijih verzija aplikacija koje koristite. To je to što se Huawei App Gallery prodavnice tiče. Nadamo se da smo vam malo približili kako je ona strukturirana. A sada da vam pokažemo kako da instalirate aplikaciju koja se oslanja na Google mobilne servise. Pretražite neku Google aplikaciju, neka to bude recimo YouTube. Kao rezultat pretrage će vam se prikazati željena aplikacija i instalirajte taster u produžetku. Ako malo bolje pogledate, ispod naziva aplikacije ćete imati i informaciju o tome na koji način će se ta aplikacija koristiti, to jest instalirati. U našem slučaju će se koristiti Gbox. U pitanju je aplikacija koja je integrisana u okviru Huawei App Gallery prodavnice i koja funkcioniše na principu Gspace aplikacije, samo sa ažurnijim sistemom notifikacije. Jednom kada dodirnemo na instaliraj, dobit ćemo obaveštenje da je potrebno da preuzmemo Gbox aplikaciju jer to ranije nismo učinili. Samo dodirnite na instaliraj i sačekajte oko par minuta. Zatim dodirnite na otvori u produžetku YouTube aplikacije i sačekajte da se po prvi put obavi optimizacija i podešavanje Gbox aplikacije. To može potrajati oko minut i to će se dogoditi samo pri prvoj instalaciji. I to je to, spremni ste da koristite Google aplikaciju. Moći ćete da se prijavite na svoj Google nalog, da blagovremeno dobijete obaveštenja i da jednostavno koristite aplikacije bez ikakvih poteškoća. Dobro je napomenuti da je pored Gbox implementacije dostupna i Petal Search implementacija u okviru Huawei App Gallery prodavnice, što će dodatno olakšati pronalaženje i instaliranje onih aplikacija koje nisu Google. Ako imate neko pitanje, slobodno nam pišite u komentarima ili ga postavite na našem forumu pitanja i odgovore. Do sljedećeg videa, pozdrav!